Ado mayam tempered glass free da phangwa mam lere ado di video se skip tawdang yengbiro. Hi mayam, I JustOne ashram ado ngasi ki video sida mayam da ai hangi isam no khoi first da ai video se skip tawdang yengo habdi mayam da kana ba money saver gi mayam paisa ting dana yang kana information manga taruk hai dore ani hum hai dore dana skip tawdang yengbio ai video se may thapsalak ni hobda hapalo hapo dana skip tawde adu kuma kana do mayam mangani aduga ani sudana brother sister mayam na hangbiak tawe comment section da ai kuina video na take da ke na do adu kuma hang pa Instagram ke do orso hang pa ya game do hangi ba ko game sana tan daga do kai kuina na mo train kholi na do hangai exam to wai ne do exam se lore adu na muk na mani adu na exam to wai ne do waro biroi brother sister singa do si dai di sang na namak pa ngamani adu mayam masigi video se utirba pot se ko device cd mamang an kana di do ga unboxing do lo ka pot ne do mai na magi specs do lo bo khai da ba hadi kitang ga mati har mani video do sang da ba na do masi video se review se ar ne do gi do magi specs hai ho da ba ho lo ho har ni video hai pa sang se do ga kana ma am da ge ma am da video me ai do dum har ge ado sis ne phone se Xiaomi gi 12 Pro ne sis ne ya hazik magi review se do des magi specs so hai to se do di how se video se ado mayam silere phone se do sig phone se magi display har gadi 2K ne mon ya magi resolution se duga plus 6.73 inch ne AMOLED display si phone se ado magi aspect ratio sina 20:9 ne 20:9 aduga 3200 into 1440 ne magi aduga 522 ppi or magi touch sampling rate sina up to 480 ne khoina aduna khoina si phone se pot amai ta to matam touch to bude amna thu na satlani nungai ni amna aduga magi AdaptiveSync Pro display oi habadi monda battery su sab handa din ko hadi akhona poti matung na sinai poti matung na 60 akhona ke ma video yang asu 60 fps ki video and 60 sat pa dana dai 120 sat ma game sana so 160 fps support over 60 sat pa dana 30 tang support over 30 sat pa dana sat to ne duga akhon screen sina dana magi fps 100 ko khopa dana leidone 1 kana daga 1 hertz 120 ko mai refresh rate aduna habadi akhoi battery se consume to he level dom chat le de akhona game sina da so fps kana wang bse magi refresh rate wang se da sida di refresh rate nem thara ni 1 da le di battery sa 100 te duna si khuto chana phai ko game pot to game sana so pot matung ina magi pizari ba mai APS matung tho ani battery su sa 100 ni aduga magi over 1 billion colors oi aduga magi color gamut DCI P3 ni aduga magi contrast ratio sina 8,000,000:1 magi contrast ratio aduga magi brightness sina ISBM 1000 nit ni ko se full light hare tatam likhala ge aduga magi brightness pick sina 1500 nit ne pick se magi ISBM na 100 nit le aduga magi brightness ko adigi magi pick se khadi wang han be se kon si max le khali se sina 1500 octane magi brightness power se adu ma'am si phone si magi display har gadi HDR10 plus ore monda Dolby Vision su ore mon yare Dolby Vision yaw ba si amna phone makhanam ni ko si yari se fai haba makhanam ate fai aduga monda yaw se Gorilla Glass Victus ne Gorilla Glass Victus yare monda aduga reading mode chawe aduga magi display da quite ngai hari for 480 magi touch sampling rate yaw ba aduga refresh rate na up to 120 Hz pak ne or se adu mayam si phone sida magi 360-degree ambient light sensor yawe habadi si phone si ko hangai mid range tana sida magi display tang nebo oi se ko hadi display da mona mai thanjala ga di display nga khala ko hadi sunlight ma pan thokri kam light angan bam ya khon tam da display singa khala tin adu tang mid range oi se do sida magi kana ba ma hagai 360-degree ambient magi sensor hai sidi hai ba gi athadi maning su oi do ne hai maning da khona ma pan thoi maning da gi light ka pe da maning hadi maning da layer maning de singa hangai mamang tang ora ga ngalak pani da do background sina khoi maning sina ngan trick laga display se mama le hordi khoi yeng ma su ngai te thabam tong tam su am ta ngai te da do sida di maning ngalaga di sisu ngalak te ne hadi mamang ta ngala hang mamang ngalak pani brightness ma tong auto adjust ro pani maning ngala su ma tong auto adjust ra ni aduna yang phare ko maning da 360-degree hadi maning su oi do mamang tang oi oi adu mai se maning yam ka he ngali kai he na brightness le khalak ni adu ma kitang ngan bo na kitang ma tom da su adjust su oi ni ngan da ngan han ba te mai se adjust adu su period si phone sida ma'am display se met magi DisplayMate se A+ or me khoi san pa am tam su adum sakte happy ta ba adum happy adum ta ya pungta si kisuk yang kan ta war si pura me ne adum yeng dum am khang ni par kan da adum direct real life adum ori control ai ne par mi to puna kan le posong khang ani phase se mai display su uda duga SGS ki magi eye care display certificate maunda certification su ore aduna mitta sokko ka ya ka hen sokko ko por pheng mobile am sin na mit sok ne da hoi po khoi ma kem sok ta du bo sida di sok pa ta tai handar ne te phone ga compare tong narga di sida di yang fare du ga magi dimension har ga di si phone si magi height se wang bi sang se si phone si na wang se 6.1 pagi ta ne do 1.63
mm ne wang se 163.6 mm wange aduga magi width se pa koi sang sina 74.8 mm ne wangi se width se pa koi sang se ko aduga magi thickness se phone si tha ba sang sina 8.16 mm 8 ne magi pa kan se thickness ki magi tha ba sang se aduga magi si phone si gi weight na 205 gram ne heavy 205 gram ni aduna phone se pai matamda kitang heavy oi beli ai edu bo ke so magi grip kyam noi ko heavy aina mama video su mati am utkem ne thajong ulam mage se display su loi kolak ni garfo ni maning su oi ni dina pai de my grip se am phasana phange adu ma ina sai corning Gorilla Glass Mount Victus yaw hagi matamda ma na bhata dum yaw ni ai hai bo ka re magi display magi kan front ani ko my front sida display gi sida ne corning Gorilla Glass Victus yaw isa to back tana corning Gorilla Glass 5 oi protection se aduga ma'am si phone si magi camera gi ong tor se camera se monda si phone sida 50 megapixel se ahum ni ko yaw se do phone se ani tang thok te ngai ngasi bakta 50 megapixel ahum yaw se camera ahum wa do ahum ma 50 wa se mi 11 ultra ina thain tok gi do du ne aduga si sigani oi je se sigi Xiaomi 12 Pro siga ani sini ko oi je se ngasi bakta yaw se tai phone am yaw 50 ani mak yaw se am tang yaw bu thoi dana aduga 11 ultra di kai bo hai ni ma tra hai di zoom king na zoom oi do 120 oi bam pengam jinga se 120x nam di yam kal le se 110 khak ni ngam dal sina aduna 120x ni ko ngam se do na khang double su sum hai ma dai video di eng bo ri zoom king se mi 11 ultra nes bo oi time di oi ko da hi po oi thok tri mo di hen ba aduga si phone si so adu sina su ta ban te si su wangi aduga si camera si sabti mane Samsung ha da amaduna zoom kitang heli ko ma dum ha idea sense ha do khona se mo ha hor ke do heli samar ong khale amadi am tha gi da mai bum to duna magi zoom in zoom out am no wangi do zoom in zoom out ni wangi do ma do amada tha gi be ni ma amu thai da sina pai sa do gi na duga atai camera ki power de adum mane sa mane ha this is 50 ni ahum flagship camera ni mo ya se duga 1.28 1 by 1.28 sensor size ni mo ya se camera sigi sensor size khusa usa dum yeng bio ma'am na aduga magi f1.9 aperture ne OIS ore IMX 707 ore yang thei wange 50 megapixel ultra wide sina ai handle na side da magi kanogin ko aduga sidana 50 amount le 50 megapixel ultra wide camera ultra ka pai ko ultra wide aduga 115 degree FOV ne voice aduga f2.2 aperture ore aduga magi telephoto camera magi aure last ki subuda aduga sisina 50 megapixel gi honda telephoto camera ne f1.9 aperture ado cinema magi camera se do camera do sidu amani na magi aduga yardi mapan gi namak ya brenge amani sana right jam kan di fazana ai war mapan gi ni ma fazadu sai di manung gi dum phone khum anam nam fazana ne ma cha hai do mapan gi den yeng se duwa ma gi mun jinai kwa ye ning se da ma gi ka cha ka ma ngan nei si da ka cha ka super mun ja dai ning se do ma super mun si ne hor ai amo na ma gi super mun gi do tha fazram ready ai su khang dre adudi ma'am video dong yang si photo yang lare ado photo sai hat dum sar pa ma ge ngamu hai da ba asida night mode yare night mode dum yaw ni because flagship ta dia do ahung dum yaw night mode se do ga night mode atang with flagship ki night mode se ko pa jam ni ko do ga 15 megapixel yare mo onda short video yare panorama yare documents yare blog yare slow motion time lapse movie effect AI watermark long exposure super moon je hoi nai de se khona portrait yare photo yare filter su pai kya amni photo samdo photo na man da kan ka re wasle samagi ma'am yare khuyam jin tyong po che sing ze do beautify sai am thopi hadi phazar re me khoi di beautify da ga ta de phazar sing ni sagi da ne ado sile magi photo po che yam kana ba yare du ga magi video su jaru ta to yong ka video si de yong ma du ai khu cha pe yong ba ai zaro on ka ma he ta re amna pura gimbal gi thap to ne mai work to ri khu phasa sam to ne leng matan da khande ang hangi na phone ni matan da za leng ga yam ni thi ta to sinang yam phasa smooth oina leng pai ta to ko po che da yam phasa re do video da yeng ase ado video da magi 720 se 30 fps tang yai aduga 100 60 yai 30 yai 60 yai 30 yai aduga 4K da su 30 yai 60 yai
iPod sida update tawdribai ko ado update tawragadi mamna 8K se hajik 24 fps tang 30 mt pasatte dana mamna si phone se update tawragadi 30 fps da yarani ko phone lo yar ne Xiaomi na ma awang flagship sing di 8K da 30 number yare haji update tawdribai 24 le update tawdu ai yarani 30 fps sam na mam slow motion da magi slow motion hargadi sigi phone sigi magi slow motion se Behanse slow motion si phone sigi 120 fps number 240 fps number 480 fps number Natradana, adu day henba 960 fps number camera song yang se ado slare ko yam kan law ngor ki nang dang ni na mi yong disturb yor ni do sin le se normal photo da ko ma do ka ma ki full 20x po ai se zoom tor su sa le ani pot se den ya roi ado zik ma ki supermoon da sang ka supermoon ni si the night mode sin the night is the night mode am bai ni ko mam di ko supermoon tong an yaram ni si phone ki di mam yong pra mam da over hori da ka ka phasana pra mam da ko koi bisa ji ki ngalam ba sing do focus also to black dum oiler background se duga mun tang ma focus tok si se duga ma gi zoom se 20x po ai si so yang se slare man 20x se ado ai ji na ma ge can we gyro type to camera ki tang leng da na khut ki tang leng da form beleng da ni e ba sana Poche atau amaga nangga yang saya result saya wow antiang bahasa saya siapa kaya itu nang kino series Xiaomi Pro ni series itu nak kanda itu ka selera ini yang display orang pesan tolak ya sih tahu deh selera itu yang phone yang display dari orang tolak ya do sini ini sih nama itu selera Ma'am ado sida magi chinungai bharagadi koi na mangurabani ko Redmi Note 9 Pro Max ta yawa selfie camera 32 megapixel selfie camera da amu hal flagship version hangai koi yaw drum 18 20 kana da dum patla le ro ne do 34 se koi ne 32 se koi ne u drum ne do yaw re amu ma comeback to re ado ma hal 32 megapixel gi selfie camera yaw re wow aduna ai ma'am handa haiman ba de block ka suna mail block ta ma'am u biar ni ko sana namak pani na back na ko ta ni fa fa wa le color ki line nu cha ma sam ta thi thi le do 32 se fa da se de hai video amani na ma ge du ga du sudum ai har ke di phone na me ma fa de comment it tharo sat du ga 32 megapixel mo yai se du ga f 2.45 aperture ni mo yai se du ga front ki de na ma ga di ma na 1080 se 100 number yai quality du ga 60 number yai 30 number yai ma ge apa mani du ga slow motion se 120 fps number si ai na tredana 120 fps number yai ado quality di 720 da nangga da ba ma de ko mo yai ba ma ge processor si di masih bukti kwai kan mai ko ai si thok phone to pa ko ado sina dia ham boy de ne tho is duga ai unboxing to wa theng hi wani ko ado si de ai my processor se Snapdragon di 888 na khoi ko ai video zo hai ga ma mai de 888 na kwai kal le mi da adu gi mathang ne si tholi sa de kan ba se ba adu latest ne Snapdragon 8 Gen 1 have this Snapdragon 8 Generation 1 si phone sina ham boy de ne adu ya du ko phone to pa thok khre yaw ba do sin di han ha le ba do ai unboxing to ba theng bai ne ba do Has the processor yaw quite first phone yaw ka ino had the see we don't have a sensor had